Malo je toga danas zaista inovativno. I velika je privilegija imati novu aktivnu materiju koja pomera granice, nadmašuje dosadašnje standarde, a da istovremeno ispunjava stroge zahteve koje nameće savremena poljoprivredna proizvodnja. Revizol je upravo to. Revizol predstavlja jedinstvenu aktivnu materiju iz grupe triazola sa FlexiPower molekulom. FlexiPower molekul omogućava da vezivanje za patogen bude i do 100 puta snažnije u poređenju sa standardnim rešenjima koje smo koristili do sada. Zahvaljujući ovoj osobini, Revizol osigurava efikasnost koja je bez premca, čak i u uslovima kada u polju imamo prisutnu rezistenciju. Prošle sezone Revizol smo predstavili kroz novi fungicid za zaštitu šećerne repe pod nazivom Revivit. Sada idemo korak dalje. Predstavljamo vam fungicid najnovije generacije za zaštitu strnih žita od bolesti na bazi aktivne materije Revizol pod nazivom ReviCare. ReviCare je posljednja reč tehnologije u svetu zaštite bilja. Namenjen je za suzbijanje ekonomski najznačajnijih bolesti, prevashodno u pšenici i ječmu. Pokazao se nenadmašan u suzbijanju septorije i drugih bolesti strnih žita, čak i u slučaju pojave rezistentnih sojeva na koje dosadašnji standardni fungicidi nemaju efikasnost. Ovu nezabeleženu efikasnost su potvrdile i dokazale mnogobrojne poljoprivredne asocijacije i naučne institucije, kao i velik broj poljoprivrednih proizvođača širom sveta i našeg regiona. ReviCare pruža do sada neviđeno dugotrajnu zaštitu, čak i do 6 nedelja. Može se primeniti u prvim tretmanima i na taj način sprečava pojavu i širenje bolesti u kasnim fazama razvoja biljke. Primenom u fazi lista zastavičara obezbeđuje se dugotrajna zaštita listova koji su nosioci prinosa, dok tretmanom u fazi cvetanja osiguravamo zdrav klas i kvalitet zrna. ReviCare preventivno sprečava pojavu bolesti. Svojim brzim delovanjem ReviCare može čak i da leči. Odnosno, drugim rečima, u slučaju da smo zakasnili u fungicidni tretman, ReviCare svojim kurativnim delovanjem oporavi biljku i zaustavi dalje širenje infekcije. Formulacija fungicida ReviCare nam pruža sigurnost i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Zbog svog brzog usvajanja ReviCare je otporan na spiranjem kiša. Takođe, ReviCare podjednako snažno deluje kako na visokim, tako i na niskim temperaturama i pokazuje značajnu otpornost na negativan uticaj UV zračenja. ReviCare pozitivno deluje i na fiziološke procese u biljci. Nakon primjene, biljke imaju bolju kondiciju, postaju zelenije i lakše se bore sa stresnim uslovima spoljašnje sredine. ReviCare je fleksibilan za primjenu i omogućava lakše planiranje zaštite vaših useva. Zahvaljujući brzom, snažnom i dugotrajnom delovanju, obezbeđuje sigurnu zaštitu vaših useva i postavlja temelje za visoke prinose i profit. Jednostavno, za klasu iznad svih. BASF. We create chemistry.